tia no bibia no abre dentia medika me kan se enno nkyere se eye no nko ano wakoma so yo enya problem a say ya ne be yo okay wo more pressure ma akoma ye kesa na wonya akoma ha no onante kakra bi no home trohwe etimi sere menko enkoto mojaduro nom bia na wakoma no ne wo problem bia na ebibi foforo enti wo ya de na obrentem na ho ye omra mesere wo ko hospital ne yencheke na yehu ande kro enkoto mojaduro mfanom afi wani susu timi briw sani subre ni de eye otum okay enu bi otum enti pepi no hospital doctor amani subre bo so bebusa say aya eye otum ana say etwa ne ho because enu so enu subre obi hwa de na etwa ne ho say te say de wakoto wako ye merry go round na etwa ne ho enu ye ade foforo waso uti ni nyoma no mani timi ye osa but anemia de ne de mojare de ne de aya wani so ye otum ona dance wani so eye otum sa na dia sound force me da say ha omoja akofo ma betimi kura ma uti apayo okay so wan we ni abekwa akoto malaria dura no nyoma yakika nyina no wobi wani su chinu na ohun yo mre oye de no abre uti payo straightforward we kwa akoto malaria dura no so enso na emfa malaria ho ana biem no na ni no kran say omon test eno no kran no ko test malaria no kran san adu ya kan minim de ntun sa yen pharmacy ahodo no ne yen drug ahodo no ekwa kra enke opportunity kra for them ko test kit ni bi test after all test as obeginis just right to buy ya o describe what the nature wa no say ne ma men o sa test yansa nenka ye kama na ye kama nti mesire mo ma yenyae sa anoma no emwa kra because obeba no wakoto we no akoto no wanom na fe otu ye labo no kra na unhunu hwe na fe nipa ne tiwanim na unhu de wonye mfama no afe nani asensu timi afita ende etiefo obi anim umoja akofoma wani ase no ebeye fita enye wani kosua no wani ase no wani nton no ha opianse na obense oho no nyina ayi fita afi obi a no otimi exercise a ontimi because o kakra bi obebre na ekosoro pa kese de a okokokura timi ya wakoma timi bo periperi afi wanwe a obetimi etu ahwe kra yes anemia betimi etu ahwe na betimi so amonya akoma yare because akoma ni pompi moja pompi moja de kwa dodo na ye pompi ni pedua ni hia esane se ahode nuro ayon no eni moja anim na aswa oxygen de akontino moja na ye kono ni pedua ni nya hwimfim okay nti o se pompi ni mo edi kane no ye kim ba kope na edi moja ni pedua no ehia de kwa ese ye kim ansa na timi akọ kinkim no e de pressure foforo abeto no so nti be kakra no be hospital so akoma ye kese yes wanya pressure yes wanya sei etimojare etimi de akoma yare krompo eba nti na mi di besi ha nyame adom e kira e ba e kwan e be fa so e be boy ho ban any questions ene me ba biti right Dr. Japan papa me da se pa wala roma se o nchi aba ku mi me ko de yen security for no more afare no baba say onu nkofo mona anopa no me church adonko na fe talk true me mema no talk true uchambia weso ni radio ni tana so naja oti ana canteen of so mamadu anopa me chao and they say me fa ho na me ko chia no me nini shia ya che se me kwana mkocha na I best in crown mo fama no ma o me ya no wate na ne refi kura e be kai no Dr. Japan papa me da se nyame o hira pa na nenye da pa emfama ma me Katakyie 90.9 FM ena wonso egusu a wotie no me pa chaw Amansan Dawuro ni nie na se de ya ka chaw Amansan Dawuro ni de segments e doso pa na e woso na ye ne ediduma de nyina anso rade adom ye wo hanti ye no makoma de amobia Dr. Japan ena ateni kan papa yi se open no a bia obehu no eye afari community hospital ni mu ho ena papa Japan Dr. Japan oye na djuma eti bia wo bia me kan for afari community hospital dia maw die na ekoso wo dipadua nim die na how me pa cho de ekoso bia emfata na etetiu bia no fa ho dadwen e ho haw ne ama na nyina ko afari community hospital ho na Dr. Japan ene na fefo aye krado se obeboa wo na wayi wafiri sama ne ene sa wo haw num me se unya duru ho nko ade a erade fa ne so ema won so
apobodin no esan eba biem e ma ne sene kan ne nti mesro bo modern say wo be call aferi community hospital ho na ebe bo pa be pa chawo ma me fa aferi community hospital number na emma wo na wo de e frɛ say doctor Jaba a wo ba ha be kyerɛkyerɛ apobodin mu nsɛm anopa bia wa Amansan Dawuro no so e na apɛsɛ wo hia no a na apɛsɛ no no edi nkonmo e fa wa apobodin ho a me pa chawo Oduro aferi community hospital na wo frɛ pa me pa chawo wo be hu no kama pa na no be hia na we very fantastic doctor just nyamisronia badaye pa wunya hia ne sekima yade no etwane di number na frɛ 0240 176502 0240 176502 ofre Africa Community Hospital me pa chawo obeje wo so na afi wapomudi hu nsem nyina me se efri wuti ekosi wo na amrum nipadua ne de erade di nyame erade nyankopɔn de hunim de ehu tumi ehu ahoden ama wɔn pa eti so nya ko saa so ho se kimwa se de tie bia on san fa yare no enko fie da obeyi afiri ho na ohun atumi ado kama dimesra wo fa wo ha eno amane nyina wo nipadua ne ho ekɔ aferi community hospital nim na afi wo mwa na de ohun firi se yare ya papa na me kana bra bia se wonkwa wodi ne wiase we mu no adwuma ye na se wapom esisi ne ho so a den se wotumi ye adwuma enti ma wapom din mu nsem ehia wo papa no de aferi community hospital no kwa na me kan fama je number 0240 176502 0240 176502 Oduro ho pa ayaresa ebeye ochefa nyame hira no onye okese pa emfama me mia me ba ma de nyina me ofa ase prekope odi asempa atenase ye kɔ yagodie mu na afi nsɛm a ɛkɔ ɛwɔ agodie mu no na agoprama no so hɔ no wɔde ama ofɛfɛɛfɛ sɛdeɛ sɛ na ɛfata enti menyi mfidie no emfiri ha ye ne ofiri sabri ekosi sɛ bɛbɔ nondu ansa na yasɔre enti ma waso ɛna wakoma nyina mra ha nene ye wɔ nsɛm papa ɛde ma wo na ebesi wo yie nso so sɛdeɛ onyankopɔn aka no wɔ ne dɛn afa wo ho enti empere wo ho koraa na bibia be fine odi asempa oha reverend oha boko ekameya asem nneoma nyema be den ka ya se se ye no na de yakoba no ya na bibia boko ne ka o ya se wa de na nya nyema sa na nya nyema o ya de ba ko pe na nneoma ye de ade bebre ana ena nneema pii anti ade bebre ena nneema pii ade baako nneema pii na the plural form of ade na nneema that's right okay na misua twi no misua twi okay nneema ahwie gu na kyerɛ dɔɔso okay ma de asɛe na sɛ yɛ krope okay na ɔbabra miami nua ba ɔne mo fa sen kai nyina ho te sɛ obi a ho yɛ pa na no da yi papa sure papa okay na oda ntem de sɛ me de reverend me de nantem no de ya na metimi adantem pa no eye bi abe 12 obi si bin 12 sɛ hwɛ yi o na wa man sentro edwuma yi amfo anko ba fufuro ehwɛ yi me darase na wan hwɛ banfo sɛ obi tumi sua de a na fa atia fa so sente sa no dachi doctors ni bebi sa wo nane de na sometimes metimi miamia me ho anya bia be 30 minutes bi within the day okay na me de akoshem ebu so me nya de I say ani me body na be fa ti ya za ko esa abeti na e ma no nya say normal so yeah nobody na fa wa de o health unim yeah de ya fa na reverend odi na ense na anu adana kamuni panyi bi ka asema yedi e ho komo kakra pa e ma nya cheche ya adwen wo ho a nokre e ma ko a studio wo gra na mo ko ye ho yi bia fine na say abansa akam all right modo na ko police headquarters e na mo che say sofo ba ko bi so e kasai satama sans and sunny by mo so call life
Okay. Eko kika nsem bi. Efa nkremusom no ho. Emma se so for nso ma che no. Pa. Na Reverend. After say omuko police headquarters no. If you uza ubich area, if you shik. Okay. Okay. Na omede call ye no. Wono no kire se omede call ya na nkemfo mpanimfo no bi edi akire call ho. Okay. Eko tai na chi. But osofo no de ye hu okristo ni bia ni na chi yanko. Wo hwe video ni bia Mugabe hwe ade. Nkemfo no mko tai. Nkemfo na ekemuni na chi. Ekemuni na chi no na omode phone who say friend say Muslim ni ba ko no bosofo no etiko wo police for na any when you ensem na ono na kan ni but when ni no send the live video omo fan TikTok live omo police as your headquarters police headquarters no more fan TikTok live and uche conversation bi nem koma and some as papa na obon ne tukon kan wo video ni mu a any interrogations are they man this is the question obi ebusa na police ni bi ani around okay na chese wono nko akoye a mo don so nti enti e dey a Christopher e wo Ghana hanum I like they no mo so ye dia for ye ni aye support be na so dey come ni pa odi unsenka normal circumstance no enke hu hia se emra ye ton safro se bra police aso ye ya ke hu hia se nka ye koma obi moral bi ana support bi na ade ade nke hu nche den hia ade nti emra na ya frɛ wo se bra na be yi hu ano nche se ye kukum yes but when ye omo koma be okay ense nye me pa domo ni pa bienu mi ense bi omo kwa koma shaking bill okay see a chino yes money bill na police headquarters no yenye me bia mama yen set presidency bi mfan to honom okay emfa ma enchirima so ati ase anenti ne ya chi obi akọ police headquarters only police ene wa konya so be interrogate ni pa no na no kura no so do say kan kura no ka emrem no ye ma na to the extent say handcuff gunensa e wo police honom headquarters ho na camera sin so but camera one fa camera nsi shake no so e Muslim for no ko ho no no na ye sa de na ba ko bonatiko na e live on social media any e live on social media upia ko wati kakra enye fe yenye obono so tro kwa ni wenye se wo people na tiko wo bono so yenye nneoma ebeboa ma yen society no calmness etimi aye de aba ama nneoma aye de aye kama aba obia na ye trauma this things happen what do you say you can do na say ordinary sare nam na tiko bi o but we were born so free and a live on TikTok live on TikTok so ati ase eti duru amamra ni ade a enye village na sem debi so ati ase eti na kromia na enye a Christopher ene ye na say muslimi fo na say na nanom so ene ye de ebu oman no yenya na trase ye draft ye that's right it's freedom of worship yes eti emfa ho ne ba bia nipa no ye de ewo emfa ho ne se ne nipa de sitie oba eni kwa eni se sa anoma no ekoso yeah ewo police atnaye no oye sa e de na wo frefre asumdwe na ye pe no na for say ye so ye ba be ye sa bia enke be de na odie etoda na medwene ho amenti ase nyankopon som na ye so ne enti ase ana ase de because onyankopon nani eku nipa ho nti so ba ye onyankopon na musini a ye dipenti ena wo mu wei ene saa niema watim wakam wei ekoso na nyina susu se yesum nyankopon ti asefo ene toda ya na memedwene ho amenti ase se nyankopon na japade ai ho hia no pa ewo niema o ye nyina nipa yes it is obi eyi semi nyankopon na musini a na wo gina ho se nyankopon ama hwan onipa yes ede ye den ena saa papa mu wei watim waka esom
nano na malam baako kasa omo preach enze mo amedi afom preach chen no ekwan ho no ena o ka say o say sometimes we go o preach na Christian na say obi o twem egusa no question wo yi na no won ti ase no o say egusa another one onya no oyi ano na still na onya nti ase na wono na o cheche nipa ni mu no kra no ne bonfui ne mo na ada ni colleagues na o twa ho sia ne pofu say suwe se ehwe ne ka ho asem pa mo pofu enye you know na me hwe no Facebook ana ono say we buy ya no o kasa asem say wo so wono na wono o kire nipa ni mu obusa question na nipa na busa wono obusa tuwo oguso a wo kire ni mu say de be obeti ade na ide ase no wono kra o say ha no wo mo atwa ne ho asia no mo atwa ne ho asia no wo so na wo ye adwuma no ena nye wo no obi sa wo say ya de ntina wo ye sa ombago no so what I say this say mo we amwa religious tolerance is very 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 important. Enti me na me preach abonten pa me nyae me gina abonti bia me se me be kasa kire nipa me nkasa nkire som esom no ye din a ye ne ya na ye de to so esom no sa name no ye ne ya na ye de sa din ni ma sa som no but the word nipa de onyankopon na de mai sa abode ye fo nipa enti o kasa kire nipa na de ye me yakra ya ne twa me nsuru mu ni se nipa no ya de bi a wo mpe enti onyame asoma se ko kasa che na ni mra ne ho so na ontimi nye de wo pe wa wo ko ka sempa no wabuafu o taisa nipa koro ni ho ye wahi enti na kwa wo ko no kura no ho na ko kasa kire no ti de bi me kasa ye mfa de pa ma ye tamfu ho na wa de pa e wona bra bom na ode ma ode koma de wo ye tamfu ma no ana de wo ta no ye de ade pa ma ye dofo enti message ye preach e free nyankopon no eye papenti no me pa chawo ye de ma ya dofo edi de wo preach che no oye wo dofo onye tamfo cause ade pa bie ni ho asini nyankopon asem edi sa wo de ma wo bia na chese di parko no do no wo no no a wontimi mfa sa de pa no mana ene na wonnim wo ye a bufu bi di do staff ni asa anyuma yes no na asem na mo kana se etoda pani na wodi ade nanimu nipa na hwehwe no ono ni woni problem de wono anya akwanya aben no na wakanta no wagye no ho mena waye kusu etwani pakro mu ahia ompese kwan kra beda no foforo ewuramu bi edi esubani ebi kra na di esubani ebi kra na leader na wo ko ama no eko hunya esida nemu no wo wo nchen no kise san hwehwe ni mu na kra every hini yes sir ade bia sha ase keten na eba ye be se Ghana police for eni mpanimfo o manimu amonfo mu na nsi fom na saa ne mama akomienu miensa wo yenyin free ho because reverend utie even police ya arrest kind of ye chiri bibri like enye fe kokuni pa no ye question akonfo kra enye fe ye be yesa enye fe die chiri ko ukwa fine ye kom na baby emra na de ne fa no hwe enko yi a wo ho kwan se wo nso wo de fa kwan papa so sa nipa kro na ode sa wo nipa na fa kwan bone so no onso de aden because somewhere 209 210 it's 11 something like that na me bra ba ko no preach e pa ko for center ko preach okay last time o wie ye no okoye preach bi o wie no na amanfo de konti magina kwana no twen no e ho no mo for center ho twen no ade akoka akọ preach ada yes religion yes na wakobo ada religion bidding yes e preach to mugina say ho twen no asemo it took one man also ye omu bia na ka chem say we dey on test amunyan no ontimi mpie no she inside ho for center we na ba be kan onso ope me ade ba kwa ham no oso ope dom yes ope dom kwa ofa so oso we cheche ni mu that's right pe kwan ya wo be fa so wo be cheche ni de wo ni mu no yes chire na convince ebia o mi bia we ni se na ede etie no obusa question no yi an wanti ase a wo ko be onso ye de ekọ na ba bi you can truly control the nipa nwene wo kan tro na bible say Paul okoduru ba bia akonfo okra koma na wagye won nkete ene sa won twene na obo no abobi what you say obebo amom so wasa owie pe o se enu me nso me wo asem bi ni mo che no nso kana de o pedom na wo ku nipa
na obedenya dom ogo family odi eti reverend amuhwe na ye nyesa ne na Ghana because eno kwa ne ho na ye hwe ma because say ura media no so a eno na si trended den say because you have said you kabrane si gina na chi bonus efra no live on TikTok enye we ntire nyamesomfo we ntire say wo ye nyankopon na musi even some of my members say catch him say anyim munyai still Prophet Muhammad we pato we nyesu ana wo enye su ana Prophet Muhammad wo kra me nyesu se no wo sa na Kristo enso ni sa esu no yes enti aden ena mo amudi akiri mo dane sa wo nsu papa ene wo ne ye papa obeda na di se mo enye hweso na mo so mo ncheche mankiri ma so nsua no na ye ni sei ebe den ene nkiri ma na tumi asua na ma papa tuodi mejitu se futu ya na na emma nneoma enye kama kan tu ya me de we be ma okay na wati nsem na sofo no so ekan no okay na wa hwe nnwuma ba ko mienu miensa na ese wo ha wa next time so Matias ye pa yeah ehunyi na yenyina yesua ade na yekoye nim ho nti reverend na ese nsem ne nam no nam krom hanti se kwanda mu dia na ese na unim what after you want so asem as unim say reverend enu ye bi ekoso hu se Mugabe abewura hu se Mugabe abewura enu ye bi koso ka say this year no kra no sa me this year ye fen azigizigi sa camera ne sa social media ye fen azigizigi ye say sa na ye fen no eye nim na ye nim se de si yusu ne mfa so ewo mu ese se ye de adwen koso ana de se dwen ni hu ase menim madwene ho a mentiase bloggers ene some incentrofo bi no bloggers bi